سلام و درودی به پایان سال یکی شما زبان آموزان ارجمند همدیاران عزیز. خب درس زبان انگلیسی در 99 روز است، یعنی درس 31 است. خب اگر خطا نکنیم 31 است از سلسله درس های زبان انگلیسی در 99 روز. خب شما را اولا خوش آمدید میگیم، welcome to our channel. و اینجا اپای کازن نوشتن که یکم لایک. سلام ادمین و علیکم سلام، خوش آمدین اپای کازن تیجه. هیچ چیز نفهمیدم. درس زبان انگلیسی اپای کازن یک موسیقی موندیم تا گفتیم مردم جمع شدن، یا دو سه نفر جمع شد بعدا آغاز کنیم که فکر میکنیم علاقه سه نفر شد. برای کار شما ده هم و ما ده هم سلامت باشین. با شما هم برای کار تشکر زیاد. خب کی باشد؟ خب پیش از اون که درس امروز رو آغاز کنیم، یکی از برادران پرسیدن که زبان ترکی
ба мисли ин ки тақрибан дарсҳои туркиро пайдо накардан аз канал ва пурсиданд ки забони туркӣ нест яъне ва онро мехостем дар инҷа барои он бародар нишон диҳем. устод келин нав иҷозат дод ки сари компютерда бишинем. бале ака, ҳар ҷое ки мерем бе пропуск намешавад. аввал пропуск мегирем, баъд мерем. хоб дӯстоне ки пурсидем дар бораи забони туркӣ, хоб масалан ҳамин ютуб аст. ютуб вақте ки мекушоем, ҳамин ютубда менависен номи канала дунёи забонҳо. хоб ба забони англисӣ ҳам нависен меброяд, ба забони туркӣ, ба забони русӣ ҳам нависен меброяд. дунёи забонҳо масалан. хоб вақте ки каналро пайдо кардем, ин ҳамин дунёи забонҳо ҳамин канали мо аст. вақте ки даромадем дар канал, главная ҳаст ва видео ҳаст ва плейлисти. хоб аз видеоҳо ҳам метавонем пайдо кунем дарсҳои туркиро. масалан хоб туркӣ масалан нигоҳ кунем. туркӣ дар 99 рӯз дарси 27. хоб туркӣ дар 99 рӯз дарси 26. ҳамин хел. ва хубтараш аз плейлист, масалан плейлист медароем. дар плейлист, хоб плейлист, ва дар ин плейлист масалан нигоҳ кунем, касоне ки туркӣ мехоҳем омӯхтан, Истанбул А1 дар инҷа 28 видео ҳаст. боз масалан туркӣ дар 99 рӯз дар инҷа 27 видео ҳаст. хоб боз хоб туркӣ барои навомӯзон, барои касоне ки тамоман туркиро намедонанд, барои онҳо яъне боз 32 видео дига дар инҷа аст. яъне ки ҳамин плейлист дароем, дар ин плейлист видеоҳо ҳамаш мегӯям ки мураттаб ва муназзам кардаги ҳастанд. хоб апай каза мегӯянд дигаро шумо нависен, шишта устода тамошо кунед. нависен, шишта устода тамошо кунед. бале устод як савол бифармоед апай казан. марҳамат, агар бидонем мегӯем ки медонем, надонем мегӯем намедонем. чида имрӯз як видео партофтам, ҳеҷ кас намебинаш. Чи амира нафаҳмидам. Не мебинам. ютуб чӣ хелеш аст ки просмотр наметия ҳозир, ё дер метия чӣ хеле ҳаста. манам як эфир кардам, чанд соат давом кард, 2 соат зиёд давом кард, просмотр нишон надод. эфири динагинам ҳамон хел просмотр нишон надод. навдур омадам дидам аллакай чи биромадааст, просмотраш биромада, ки масалан чанд кас тамошош кардааст. ба фикрам каме мушкилат дар интернета, яъне ҳамон тамошора, просмотра як каме дертар нишон метиҳад, яъне дарҳол нишон наметиҳад. хоб ин буд оиди забони туркӣ. ва дӯсте савол карда буд ки ин забонҳое ки шумо гузаштаестен, масалан забони англисӣ ки ҳозир мо дарс гузаштаестем, ира яъне ба қавле ки бомба мефаҳманд, яъне ки шояд ки барошон хеле душвор аст. хоб барошон тавсия доданӣ ҳастем. хоб папкаи англисӣ барои навомӯзон нигоҳ кунед инҷа. англисӣ барои навомӯзон 34 видео аст, барои касоне ки забони англисиро тамоман намедонанд, яъне аз сифр шурӯъ кардастиянд. хоб англисӣ барои навомӯзон 34 видео. боз ҳаст англисӣ аз китоби интро. хоб ин каме душвортар аст фикр мекунам. аммо англисӣ аз китоби New Grammar Time 1 куҷо шуд? хоб New Grammar Time 1 инҷа ҳаст. хоб папкаш, бале, аз New Grammar Time истифода кунед. инашам хоб як каме барои одамои навёдгиранд. ва агар як каме зиёдтар хубтар бидонед, хоб метавонед аз китоби интро шуруъ кунед, ё ин ки айни замон дарсҳое ки мо ҳар бега идома додастем, метавонед ки аз инҷо чӯ кунед, моро ҳамроҳӣ кунед. ин буд оиди забони англисӣ.
خب همین وقت میابم همه را دستگیری میکنم نه که وای آدما نمیآیند چون شاید که رنگی موره بندن مشغولن. خب انشالله که از این پس میریم دستگیری میکنیم. بعضی وقت میدونم و کامنت نمیمونم، یعنی هم یک چند دقیقه تماشا میکنم. البته چی جایی چیز همه اشتر نه که چند دقیقه تماشا میکنیم. خب дастархони организац очень хорошо. Админ додар ба худо ман аз видеоҳои шумо чанд ёд гирифтам англисиро. Ҳамаро намедонам, ба ҳар ҳол хела пешравӣ. Беҳтарин, хела хушҳол шудем ки як нафарам боша як ҳарф ё як калима аз бигем ки видеоҳои мо меомӯзанд. хоб шумо суҳбата давом додам гирен, мо дарса оғоз кунем, чунки вақти ӯ се нафари дигарро нагирем паси парда нишаста ҳастанд ва ё касоне ки баъдан видеои моро тамошо мекунанд вақтшонро зиёд нагирем. хоб имрӯз муколамаи 16-ум аст, ё ҳамон бигем гуфтугӯи 16-ум аст ки ба забони англисӣ мешавад conversation. Conversation 16. Conversation 16. یعنی گفتگوی 16. Who is that woman? Who is that woman? Who is that woman? Who is that woman? خب میشد که اینجا چسبیدگی هم بیایم مثلا. خب یعنی با این شکل. Who is that woman? Who is that woman? Who is that woman? ها؟ یا اینکه با این شکل Who is that woman? Who is that woman? یعنی اون زن کی است؟ اون زن کی است؟ یعنی موضوع گفتگوی امروزه اون زن کی است؟ خب مردکم هرچی به انگلیسی می نویست من نمیفهمیدم، انا اکنون خیلی میفهمم سیروش. بله وقتی در مکتب میانه میخوندیم، خب شاید که همین سخن همون همصنفی که داریم در آینده تماشا کنه. وقتی در مکتب میانه میخوندیم صنفی نمیدونم 10 بودیم 11 بودیم، با یکی از زبان‌های بگیم که با زبان تاجیکی با یکی از زبان‌های دیگر بعضی چیزها رو در دفتر می نوشتیم. بعدن یکی از همصنفمون یعنی دخترها گفتن که خیلی خوب که دیگر زبان هم میدونی و با دیگر زبان می نویسی، یعنی سیرات هیچ که نمیفهمه. خب این گفتگو در بین منوچهر و عزیزه است. منوچهر میگوید که عزیزه who is that woman؟ عزیزه who is that woman؟ یعنی منوچهر میگوید که عزیزه اون زن کی است؟ اون زن کی است؟ عزیزه اون زن کی است؟ و عزیزه میگوید که that's my leg. یا اینکه اینجا به شکل اختصار اومدگی اینا میتونیم این خیلی نویسیم that is my leg. یا که چسبیدگی مثلا that's my leg. البته چسبیدگیش آسان تره خواندنش. that's my leg وای ملک است. و منوچهر گفت که what does she do for work? What does she do for work? What does she do for work? وای چیکار میکنه؟ اگر که کلمه به کلمه ترجمه کنیم what she does علامت سوال یعنی فعل یاری دهنده she وای do انجام میدهد for برای work کار، یعنی وای چیکار انجام میدهد برای کار. اما در تاجیکی نمیگیم که وای چیکار انجام میدهد برای کار، میگیم که وای چیکار میکند، یعنی چیکاره هست از روی کسب کارش چیکاره است. همون کی؟ همون ملک. درباره ملک گپ رفته سیجا. ملک اگر همینجا باشن
خب درباره خیلی گبرات تسته. منوچهر میگه که what does she do for work. عزیزه گفت که she's a lawyer. she's a lawyer. she's a lawyer. در اینجا هم اختصار شده است she is a lawyer هست. she is a lawyer یعنی وای چی هست؟ lawyer حمایتگر. وای حمایتگر است یا به زبان روسی ادوکات. ادوکات به زبان ترکی اوکات. خب لاویر هم ادوکات می شود یعنی هم حمایتگر و هم حقوق شناس هم می شود. یعنی she is a lawyer می توانم بگم که وای حقوق شناس است یا که وای حمایتگر است، وای ادوکات است. خب بعدا منوچهر میگه که is she American. is she American. آیا وای امریکایی هست؟ آیا وای امریکایی هست؟ یعنی شهروند امریکا هست. یعنی عزیزه میگه که no but she speaks English fluently. no یعنی اول رد کرد no but she speaks English fluently. نه اما but یعنی اما نه اما وای با زبان انگلیسی خیلی روان گپ میزند. با زبان انگلیسی برا گپ میزند. fluently روان، برا، آزاد. یعنی وقتی که مثلا بسیاری از برادرایی که در روسیه زیاده از چندین سال شد همونجا کار و فعالیت میکنن با زبان روسی به اکسنت گپ میزنن، این رو میگن که fluently یعنی بسیار برا، خوشرو، آزاد، روان گپ میزنن. همین در زبان انگلیسی fluently میشود. fluently. no but she speaks English fluently. no but she speaks English fluently. no but she speaks English fluently. نه اما وای با زبان انگلیسی خیلی برا گپ میزند. استاد همه درسات اولی در فلش میگیرم میبرم به تاجیکستان. فرزندم وعده دادم برای درس ها را بردن. سلامت باشین. تشکر زیاد از پای کزن. خیلی خوشحال شدیم. تشکر زیاد. خب و بعد که عزیزه گفت که نه وای امریکایی نیست اما با زبان انگلیسی خیلی برا گپ میزند، باز منوچهر میگه که she's really tall. وای خیلی قد بلند است. she's really tall. she's really در اینجا معنای خیلی میاد. she's really tall وای خیلی قد بلند است یا که واقعا قد بلند است. really به معنای واقعا، در حقیقت، خیلی. خب میشه بگیم که در حقیقت she's really tall وای در حقیقت قد بلند است یعنی خیلی قد بلند است. مثلا do you know her یعنی میگه که تو را میشناسی. know در اینجا به معنای دانستن است. I know من میدانم. you know تو میدانی. you know تو میدانی یا که شما میدانید. you know. he knows وای میداند. do you know her. do you know her. do you know her. do you know her تو وای میشناسی. خب know به معنای چی است؟ شناختن است. در اینجا خیلی در زبان روسی مثلا میگه که знаю یعنی میدونم. اما وقتی یک نفر بگیم که تو را میدونی میشناسی میگه ти знаешь ее. ти знаешь его یعنی تو میشناسی مثلا. خب همین وقتی منوچهر از عزیزه سوال میکند، عزیزه میگه که yes I know her. yes I know her بله من میشناسم او را. we are friends. مسکو راسیا نوشتن I love you. سلامت باشین. یعنی همون عباره یا که جمله که در زبان تاجیکی ما شما میگیم که من تو رو دوست میدارم، در زبان انگلیسی میشد که I love you. خب و در اینجا عزیزه گفت که we are friends ما دوست هستیم. خب در تاجیکی وقتی که دو دختر بگن که ما یعنی همدیگه را میشناسیم ما دوست هستیم یعنی که ما دوگانه هستیم.
منوچهر باز میگوید که who's that man standing next to her. Who's that man standing next to her. یعنی وای مردی که در پهلوی وی راست ایستاده است کی است؟ یعنی whose کی است؟ that وای man مرد standing راست ایستادگی next در پهلوی to her در پهلوی وی her همون دختر. کدام دختر؟ همون بالا نامش گرفتیم ملک. وای مرده که در پهلوی اون دختر راست ایستاده است کی است؟ عزیزم میگه که which man کدام دختر معذرت کدام مرد which man کدام مرد. منوچهر باز میگه که that short guy on her right. یعنی همون مردی همون بچه قد پس یا که قد کوتاه short یعنی کوتاه میشود قد پس قد کوتاه on her right در طرفی راستی وی right یعنی طرفی راست در پهلوی راست. what's his name یعنی نام وی چی است اینا منوچهر پرسیده است و عزیزه باز میگه که that's Matt. همون در تاجیکی مثلا وقتی یک نفر میگم که وی میشناسی یا که وی کی است میگه وی میگوی تو وی میگوی همون یعنی در اینجا یعنی that's Matt وی کی است؟ مت هست. مت نامش مت بوده است. و منوچهر باز میگه که he's really good looking یعنی وی واقعا زیبا است. یعنی زیبا با معنای چی؟ زیبا یعنی یک مردی خوش اندام است خوش رفتار است یا که یک سیمای خوب دارد سیمای خوش دارد. همین رو در زبان انگلیسی برای مردان good looking استفاده می شود. good looking برای مردی زیبا و خوش اندام و خوش قد و قامت good looking میگن. برای زنها pretty میگن pretty. خب و عزیزه میگه که یعنی وقتی وی گفت که بله و یک انسان یک خوش اندام یا که خوش سیما هست عزیزه میگه که بله یعنی در درسی گذشته گفته بودیم که معنای چی است؟ yes است اما یک کمی غیر رسمی یا یک کمی رنگ به معنای یعنی قشلاقی بگیم که کوچکی یعنی لهجه. و منوچهر باز میگه که do you know him تو وی رو میشناسی؟ خب عزیزم میگه که I don't know him but I think my sister does. I don't know him but I think my sister does. من اون رو نمیشناسم لیکن فکر میکنم که بگمانم که فکر میکنم که خواهرم میشناسه او را sister خواهرم او را میشناسه. منوچهر میگه که is he married یعنی همون مرد مثلا که همون مرد زن داره یعنی اویله دار است. عزیزم میگه که yes he's married بله وی اویله دار است. بله وی یعنی اویله دار زن دار است. خب اینجا رسیدیم در پایانی درسی امروزه. این بود درسی امروزه یعنی درسی 31 از سلسله درس های انگلیسی در 99 روز. خب یگون نفر اگر یگون سوال داشته باشد باید همین موضوع همین گفتگویی که امروز گرفتیم یگون کلمه‌اش شاید نفهمیده است یا که طرز خواندنش براش مشکل باشد میتونن نویسن و اگر در افیر نباشین برادرایی که بعدا این ویدیو رو میبینین کسانی که بعدا میبینین کوشش کنید در افیر بیاین چون که در افیر یعنی مستقیما شما میتونین اشتراک کنین بپرسین گپ زنین پرکتیک کنین مثلا. خب اگر بعدا کسانی که تماشا میکنین میتونین در زیر همین ویدیو در زیر شرح یا همون کامنتاریا نویسین
ва то ҷое медонистагӣ ҷавоби худмона мегардонем. Агар ягон гуфтанӣ надошта бошем, ба ҳамин дарси имрӯза ба поён расид. Ташаккури зиёд аз яку-яки шумо барои омадан, иштирок, тамошо, лайк, обуна, комментария, барои ҳамаи он корҳое ки баҳри пешравии канали мо шумо анҷом медиҳед. казан теҷаи устод духтарчам олимпиадаи забони англисӣ рафт, ҷои якума нагирифт. Ҳамин хеле гирия мекунад ки камтар дига бигем омодагӣ бибинанд, яъне тиёрагии хуб бибинанд. Иншоалло ки умед дорем ки ҷои якума мегиранд, чунки забони англисӣ қӣ нест, забони англисӣ душвор нест, якам тарак кӯшиш талаб мекунад. Аз забони русӣ дида забони англисӣ осон аст. Аммо чӣ гуне ки мебинем, яъне бисёре аз мо бигем тоҷикон дар Русия ки кор мекунем, ба мурури замон, ба муддати тӯлонӣ забони русиро аз худ мекунем, фикр мекунем ки русӣ осон аст. Аммо баръакс аст. Забони русӣ грамматикаш бениҳоят қин аст, бениҳоят қин аст. Яъне 6 падежу дигар женской, мужской, средний, ин чизо дар забони англисӣ нест. Яъне дар забони англисӣ ягон падеж нест, дар забони англисӣ ягон ҷинс нест, на ҷинси занона, на мардона, на миёна. Ин ҷинсҳо дар забони англисӣ нестанд. Забони англисӣ бениҳоят забони осон аст. Фақат камтарак кӯшиш талаб мекунад ва ҳамун гуфторш камтар душвор аст, яъне тарзи талаффузш, вагарна омӯхтани забон худаш осон аст. Муҳаммад Давлатов омадан. Салому алейкум созе. Ва алейкум салом. Шукри худо. Хубем тенҷем, шумо нағзен созен. Хуш омаден. Лайка мондум. Ташаккури зиёд барои лайки мондагитун. Баъд ваъдаш додам ки зиқ наша, устода намеёриму дарсоша иншоалло меёрем. Саломат бошен. Саломат бошен. Хуб. Дастархонзи ба апаҷон казад, аз ман хафа нашидем, болода пурсидам, ҷавоб надоде. Ҳамин дарсҳоро чӣ хел гузаронем дар флеш? Инҳоро аз ҳамон ютуб скачат кардан дар кор, скачат мекунед дар компютер, баъд аз компютер дар флеш мегиреншон. Аммо аз ҳамонҷа мустақиман тамошо кардан наметавонанд. Масалан через интернет, аз он ки инҷа мунтазир меистам то шумо дар инҷа скачат мекунед, то ба флеш мебарен, аз онҷа боз як каме вақт фикр мекунам талаб мекунад. Маълим як ключ ден ма тавба. Барои чӣ тавба кардастен? Барои чӣ ключ? Майлаш апай казан, майлаш дар амони худо бошем. Шаби хуш. охи интернет надорам. Фаҳмо. Майлаш хуб. охи сардори симшан тавба. Фаҳмо. ҳоле метентон ключ. ҳоле биёвем буш ҳамун калида гум кардагим ростӣ. ҳамун калида биёвем ҳатман метентон. хуб, ба ҳамин дарси имрӯза ба поён расид. барои касоне ки савол карда буданд оиди забони туркӣ ва оиди забони англисӣ барои навомӯзон, яъне канал медироен, дар плейлисти медироен. Дар ин плейлисти инҷа папкаҳо ҳастанд. Забони туркӣ барои навёдгирон, забони англисӣ барои навёдгирон ва англисӣ аз китоби интро, англисӣ аз китоби New Grammar Time, англисӣ аз тариқи эфирҳо, англисӣ дар 99 рӯз. Яъне папкаҳои зиёд ҳастанд. Бибинед кадомеш ки барои шумо муносиб аст, метавонед онро аз худ карда ҳамонашро чӯ кунед, дунболгирӣ кунед, яъне тамошо кунед, тайёр кунед. хуб. хуб, дар ҳаминҷа
خداحافظی میکنیم و گفتنی هستیم که see you next class or see you tomorrow. بای بای. خدا نگهدار تا درس های نوبتی موفق و مؤید و سربلند باشین.